to mun ta mabzirgo ta ku gumu na na tutun yi ta mabzirgo ta kuma shere din yanke katin nan hankal na labin goma da zo mabzirgo anya ne fo so ngon fulutin yuge ta twasla gwaran ya to amma zuwan kun nan la quick nan ya ta kuma shere ka nan hankale kama anya ne fo so ngona apply ne ago shakur bilnya ka bo no so apply ban shazan zanta be visa process in yela me ya nan manyan mama research an to nan abin sha kam zaha amma most important kan yin yerye to ashere I live for the past kama 5 days on bongo on phone ku kela yuo kamin ya amfani she da punu am bor na kadama yibam je yin ka create a bank account be ka kayin number sha pa mama amadia ka bonye mamman personal email account email da na important pam shekur ka yin ka so yin apply zanta be visa kan yin mamman bora be ka so yin bonye mamman personal email da na important pam kama ne jengo zonga daba na he an losla on phone kar ko sam ama phone ma de me zo kan YouTube nan ban sha kam sa nan TikTok account za habi ama because of nan mali email wama ambi yusun phone email wama ne chante pi phone za pale kako kana entinye mamman email mamman da password man zan nan de chame ka ban sha kam za ha mala in YouTube nan ban sha kam za ha in personal number sha na ban sha kam za na zan so in email phone nin picture na ma da za ha da kunya dan kana straight kana nyam ban sha kam back do zo mabiya anya wunyan go so kendin ya be shokurnya dan nan tala pam na melnyam mamman personal email wama hal ay malle karnya kyamu na tu yugo bank account ba mirka zan a telephone number request kama Ghana number zamanyim mamman personal email zan tabaka zan nan da pune hal ay gon kyan duniya lula kam ka so kam ka phone barge ka tinye phone palle ka kunye email ma zan nan the same email ma ka bank ma da ban shaka ma dan yan tum do tuma dan important pam dan para ayi kam bornan yellen la pansele nan mai hankal zan kyan scammers ai borna go nyem mamman na research na marasa zan kyan an bana nan ban sha'o mirka dulda da manan yele ka bana aw bana scammers banto kuwa ban sha na ko biana ka scammers ka mal trainer ganda karanya so biana we nyame kai na kadama we kyan apply ban sha zan zanta yan apply shekur zan zanta yan apply ban shere ban sha dan nan important karutuna na hankale scammers bigbaza ba upgrade la da manga ayan apply visa na gonkion lula kam lehma a apply mawo da kallar yobo na mahankal ba wani yara yato ashawa ayan apply karinya a apply ma na go in ma kam na Facebook zo on ta cirgi email shari ka ba yela na ran yara Canada shekoro UK shekoro tankaran shekoro ngere ka ku cento kunye ndam yin ta ka to request na kyam to yular ya ka zan waya ka scam bel ma guma there is no any place de tan banan kan karanyala in kira yi email phone in ya apply ban shaki yel ma nun gom lar fo kana apply la de kan apply ma free yen yel kayan apply ama ayin am bor ban shama nimar ma karanya na kadma nimar ma ayan yo admission fee shekur fee nyel be ayan gome dan sa hanye la shel an ye pay yo ma ayuar le matar tang ban mani migration ka ay pa yuar la zana tara da ban shakam amiyan bo shekur kalnya ni yam bar na kadma Canada be tan shaka bar da shekur an bar Canada be tan shaka an bar ma shekur dan san ka bar kama mahalle tan kam kantir kam ni shukur kam ba mala bi email so namar sai kan ban ne bor shukur shelma betan shel ne bor ma mahalle Accra Ghana University nan gasiya pam Accra nyala be Ghana nyala tanne amma ko to yel nin chella Ghana nan ta karan shukur dan sane bolen de wele University na magalsia so namar sai kan ban shukur dan san kan bar nan can America be Canada be Australia be an can dan shelma shukur dan sane ta shukur ma de wule bi email nyala dan sane shukur kam la ban yor be admission fee ma sa shel kam
ka tension abi ba ku yul zan so ka apply free ai nya admission to nima ne kabe pa pumpu ai pa nya admission shukur ma kariya no yala kamna bir kana an amal shukur ma an fole an luba tahle pune be ba tahpom pune ma be ba pom pune ba yelma na bo barla ngong ka mi shir malle ka ban pa ban mana pa ma yiban sha ka ma za be zan lan migration tunni wannan a process na ban sha kam za ha kar dole kata visa ma nimanin ya alarwa amma ka kela online antinye ban sha kala nirma unti saba yule za telephone number bon wa kabra na gwam lar ya kaza ngon ka gwar tara mun asamle man yo mun len yo ka gwar tara zo nang me hankal ta mabzil waton ko to asar ngoma tibi yeldi ye to yin yel na ton nang ya zamba dam pahara ayi zo daba sham scammers ma bigbaza update labama about visa process of travel ngoma gorma polo kashama yara we tinyala tuma ka tuma ma karbela France be tan ya kaza dozo koranshi ma mini gesha ma France especially France kap na sang nyang bahanirba ne ayise nchang kama France ka France ma boko nyela so kala ni ba ka muro to askar yele ka dima ngom pon do la France ma zan chana dozo nyamma ma chama Côte d'Ivoire banya French country ma na chem ni mana ai chang ni mana kayan chang ta paga kana yi sakana ai nye enis bane ka ba to asa ne kwana shin yele yi se chang Côte d'Ivoire ka Côte d'Ivoire ma ka na a process kana yi se Côte d'Ivoire ma kana ku zoma ko ma namda ku zoma be zoma ten shelen kan karanye dunia kama Europe wata na ban sha Europe ngo baka agent ma karanya la wajila Ghana be wajila Africa ten shele karanya wajio ma wo bolla nirba zana terba na bakana kama silmen ton tutumtuma tamal larba watin songo kabamale suyanga kama agent karanya la niroma wo bolla tuma be workers kaban kana larba tin soma danguna de biane 100% sure ba silmen tanga de kakarya na kadama the agent nyala nyine do zo cham ti jigana be Africa ti bor workers ka zamba zanzan kana da kanlala innaba nyala ban ma do zo ai tinye any media ka so yela we tamala selmenton ngoma to kompren puri be yel ne bo borla nirbongo be yel ne bo borla nirbongo do zo kamandi nyelia ki bolla ka apply na imma kayel de nyala Sweden be Denmark be Norway be whatever ko mention le ne bo borla nirba ko kompren ma bor nirba ka ngom bor na kadma wo yelia ki wella ka kana ayin yella nir kam scam balma de kana there is no any place in Europe kan yarma kabna yel ade de nyala Europe be kana silmenton shan angume kabir we bamalla babwala workers kayel na ka to bwanda kadma yiyim polo an kana scam balama de payel male de kane ka soko ya we te bila Sweden be Norway karanya oil company ka oil company ma man nyebe toni ka chamma ka mono difila ko yel nen yelia ki ka nirba ka bon nirba zanzanto boss ma mono nan zen yel nga pa scam nyel de payel male there is no any place what you can do silmentanga tumani kana anke side mazan ka tumana ma ka ko publisher le tuma mami de anke ente cheke ka be we Sweden be Norway be Denmark be Tanya kaza bo borla workers ka ji Ghana be Saudi Arabia ka shirin yele in be shir borla workers ama kanyene but nim version biana anto yele den sane I made a personal email kam anu no bansam yelme yeto azan sonye mama email ka publisher kama mane en wilum bona za ya kaza kanya ban ya kaza mila tuni ya kaza kama tuni ya kaza kama tuni ya kaza tamal bansa min shanga bianma ka company share ban ko en contact direct kaza zango ab nidir shell mala nirba ka nin va shaba ka yise kama Dubai mumma nuna bansa min share on male ka company ma ko contacto kacha ko kana kala on contacto ka yolo ay mal nin va shaba ka shirin yalba jela Ghana to company ma tin nidir kama ngmahle driver ma bana to nan pass test shelting yalwa ma in yetara ne ka bukana de baza de biane ama kabri pobshe to bora carpenter nama to bora mason nama to bora benya gaza kaya na kadma yisakana
ninvuɣu so ŋun ti yɛla lala ka a zaŋ maŋ chaŋ ti luni maa scam n bala wɛn scam maa zɔma laa bini di ka silimiin tiŋa laa bini kani di zuɣu a yi ti nyɛ ka so tɔɣasira di yɛltɔɣa scam n nyɛli di zuɣu a yi lahi nyɛ ka so yɛla n tɔɣasira ŋun bɛla Cote d'Ivoire bee French country ka bɛ ni bɛ mali tumtumdiba bee workers ni o kana ti bɔri niriba zɔma scam n bala maa silimiin tiŋa ti malila kama Bob Marley yilo yili shɛli yɛli na until that day first class citizen second class citizen and third class citizen is no longer gula n nyɛli laa yɛ tɔɣama di tumdi tuma silimiin tiŋa tuuri ni kana number 1 bɛn lela tiŋ maa ni tuun shɛli kee kɔmpini kii yo zaɣ palli wo yi yola binshaɣu kam first class citizen bini nyɛ tiŋ maa ni tam bihi bin gba karin shikuru naagi bini nyɛ ka bi bɔri first bii bi nyɛli ka bi chaŋ second class citizen bin nyɛ gbampiɛla nyɛ European citizen ka bɛ Europe ka di kana di zuɣu bii bi nyɛla bin bi bɔrili ka bi naan kana ti lihi ba nim mi nyɛ second class citizen kama yéen maa yi ba nima ne binshaɣu bee bi dɔɣali kpɛ ŋɔ ka a gba ti zoogi ka gbubi tiŋ maa ni gbana a gba zaa lɛbila nyim pahari third class citizen di nyaanga ka naan kana yi ban ku nyɛ buri n gba yila tiŋ yaa ka za kana n ti di tim ka bi tima gbana ka di naan kana ti pahi di zuɣu laa wɔligim sib maa laa Bob Marley ni laa yili shɛli maa silimiin tiŋ ka di tumdi tuma di zuɣu ti yɛn yɛla ti ma biligu a yi bɔri naagu nii maa nina niŋmi research bɔhimi tuma ka baŋ ma a yɛn niŋdi shɛli ka bi fooli vitim shɛli ni n wa ti yɛri ŋɔ di pun dila shɛba bee shɛba bi tirayiba ka bi nyɛba wula nyɛ as experience bee ni yɛli yɛltɔɣa shɛli maa din sani ka a na min fooli drop me a comment zaŋ chaŋ comment section maa puuni n yuli n bɔri Mr. President on social media like share subscribe for more to come until we meet next day.